Amen. 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 Ke lebohile ho menahane mme ke kopa hore re tle re mathele ditabeng tsa letsatsi la kajeno. Mme sehloho sa rona se re ntwa ya ho qetela ya borapedi. Ntwa ya ho qetela ya borapedi ke sona sehloho seo re tlo tla re se setha letsatsing la kajeno. Jwale sehloho sa rona se fumaneha ho tshenolo kgaolo ke ya 16 temana re tlo nka 13 ho isa ho 16. Sehloho sa ditaba tsa rona se theuwe hodima temana ena eo re reng e fumaneha ho tshenolo kgaolo ke ya 16 temana ke ya 13 ho isa ho 16. Ha e fumanehile e baleha ka mantswe ke yana. E re ya ba ke bona ho etswa molomong wa dragone le molomong wa sebata le molomong wa moprofeta wa bohata meya e ditshila e meraro e kang dihoho. Le molomong ke kopa ho e pheta e re le molomong wa moprofeta wa bohata meya e ditshila e meraro e kang dihoho. Yeo ke marena ke meya ya batemona e etsang mehlolo e yang ho marena a lefatshe le a dinaha tsohle tseo ho ahilweng ho tsona, ho a memela ntwa ya letsatsi le leholo la Modimo o matla ohle. Ebe re bonang ke tla jwalo ka leshodu ho lehlonono ya lebelang ya bolokang diaparo tsa hae hore a tle a ske a tsamaya a le fela, mme dihlong tsa hae di tle di ske tsa bonahala, mme ya bokella thoteng e bitswang Hamagedon ka Sehebere. Jwale ke yona temana eo re tlo tla re theha dintlha tsa rona kapa ditaba tsa rona tsa letsatsi ho yona. Jwale temana ena e hlahisa dintlha tse bohlokwa haholo mona tseo re tla re di manolla ha re ntse re tswela pele ka boithuto bona ba rona. Jwale re ithuta hore hona le dragone, hona le sebata, hona le moprofeta wa bohata, mme karolo tsena tse tharo kapa boraro bona bo sebetsa ka matla ho bona hore lefatshe le ya ntweng ya ho qetela, ntwa e tlotla e phethela nalane ya ho phela ha motho lefatsheng. Mme ntwa ena ho bonahala e kgitlana le Modimo ya leng mahodimong, hobane ho thwe meya ena e ditshila e meraro ile ya ho mema ntwa ya lefatshe le leholo kgahlano le Modimo o matla ohle. Jwale re tlo tla re leka hore re ke re phenye kolle ka hara mangolo a halelang ho utlwa hore na dikateng tsa ntwa ena di eme ka tsela ya mofuta ofeng. Jwale ha re lemoha sena seo re se ngolletsweng kgaolong ena ya 16 ya buka ya tshenolo, re ithuta hore hona le boraro bo bontshwang ka mokgwa wa dragone, sebata le moprofeta wa bohata, e le hore ke boraro bo troneng ba mmuso wa lefifi. Mohlomong ho hopotsana fela hore na Bebele e hlalosa dragone e leng. Re tla bala ho tshenolo kgaolo ke ya 12, mme kgaolong ena ya 12 re tlo tla re nka temana ya borobong. Jwale temana ya borobong e baleha jwana, e re mme dragone e kgolo e le noa ya kgale e bitswang diabolosi le satane e thetsang lefatshe kaofela ya dihelwa, ya lahlelwa ntle, ya dihelwa lefatsheng le manyoloi a yona. E le hore ntlha bohlokwa eo re ithutang yona mona ke hore ha o bua ka dragone ke letshwao le emetseng diabolosi kapa satane. Ka mantswe a bobebe, ehle ha o bua ka dragone re bua ka diabolosi kapa satane. Jwale re a ithuta hore satane o teng ka hara boraro bona bo troneng, mme jwale o sebetsa mmoho le sebata. Jwale ha re ke re utlwa hore na sebata sena seo dragone e sebetsang le sona, ebe tlhaloso eo re fuwang ya sona kapa tshebedisano mmoho ya sebata sena le dragone re fumana jwang. Jwale tshenolo kgaolo ke ya 13 re bala temaneng ya bobedi, e re sebata seo ke se boneng se ne se tshwana le lengau, maoto a sona a na le jwalo ka maoto a bere, mme molomo wa sona o no le jwalo ka molomo wa tau. Mme dragone ya sefa matla a yona le trone ya yona le borena bo boholo. E le hore ntlha ya bohlokwa eo re ithutang yona mona ke ya hore sebata sena se hlahang lewatleng
ho tshenolo kgaolo ya 13 ho bonahala se tshwantshwa le diphoofolo tse tharo mme se tlotla se noa matla trone le borana bo boholo ke dragon. Jwale phoofolo ya pele e tshwantshwang le sebata sena ke lengau, ho bua ka bere, ho boela ho bua ka dragon. Jwale ha re etsa boithuto ba boprofeta ka tla ithuta hore diphoofolo tsena tse tharo kapa dibatana tsena tse tharo ho ile ho bua ka tsona ho Daniel kgaolo ya bosupa e le setshwantsho sa mebuso e matla e tlang ho busa lefatshe. Jwale ha re tla ho dragon mona ke nnete re na le tlhaloso tse pedi tse amanang le taba ena ya dragon. Tlhaloso ya pele se re fumane hore ha o bua ka dragon mona ho bua ka diabolosi le Satan. Jwale hape re ka ithuta hore nakong eo re manolang temane ena re tla be re fumana hore dragon ena e tshwantsha puso e ileng ya latela yena e ileng ya tshwantshwa ka lengau, hobane ho ile ba le sebata sa tau, ho ba le sebata sa bere, ho ba le sebata sa lengau, mme sena sa lengau sa hlahlongwa ke sebata se neng se tshabeha, se na le meno a tshepe le meno a koporo, se ne se rusulla se hatakela hohle ho silweng ka maoto a sona. Jwale ntho eo re ithuta yona ke ya hore puso ena e tshwantshwang le sebata e tswe Bebele e hlalosa sebata e le morena kapa mmuso, ho bonahala e fuwe matla le trone le borena bo boholo ke dragon. Jwale re tla mohlomong re fetela ho ena mo profeta bo hata ho gona yena o sebetsa ka tsela ya mofuta o feng. Ele ntlha ya pele eo ke batlang hore re tle re hlakise mona ke ya hore ntwa e kgolo e tlo lwana kgahlano le mmuso wa mahodimo e tlotla e susumetswa ke meya e ditshila e meraro, ke dragon, ke sebata le moprofeta wa bohata. Mme se re ithutile hore dragon ke Satane, ne Satane o fane ka matla ka borena le ka trone ya hae ho sebata sena se nyobileng lewatleng ho tshenolo chapter 13 mane. Ke a hlokomela hore ka re maqhubu a ka ha matle ka mona le ha le jwalo re tla bona hore na ditaba tsena di tla re qoba ho isa ho kae. Ke kopa hore ke tle ke sebetsane le boemo bona ka ho hokela mohlomong ka hlakoreng le leng e le hore re tle re ske ra haellwa ke ditaba tsena tseo re ntseng re di tshetsetha. Re tla re tswela pele re bona hore na maqhubu ana a tla re beha ho kae, sentse ke ikopela tshwarelo ka boemo bona. Jwale ne ke lakatsa hore re tle re fetele pele re tle re shebe hore modimo le yena ka tsela e tshwanang ho bonahala ana le puso ya hae, ho na le boraro bo troneng bo mangolo a halelang a bo hlahisang. Ha o bala ho Mateo kgaolo ke ya 28, jwale re nka temana ya 19 e re e yang ke hona le rute ditjhaba tsohle, jwale e re le ba kolobetse ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Jwale re ithuta hore mmuso wa mahodimo le ona o na le matla a mararo a sebetsang mmoho. Re na le ntate, re na le mora, ile re na le moya o halalelang. Jwale ha re sheba Mateo kgaolo ya 28 ka temana ya 18, ke ho temana e ka hodimo ho ena eo re qetang ho e bala, e re ya ba Jesu wa tamela a bua le bona a re ke neilwe borena bohle lehodimong le lefatsheng, ke neilwe borena bohle lehodimong le lefatsheng. Ha o boela o kopanya taba ena le seo Mareka a se ngotseng, ke bala ho Mareka kgaolo ke ya 16 ka temana ya 19 e re itse hobane morena a bue le bona jwalo a nkelwa lehodimong mme a dula letsong le letona la modimo, e le hore Kriste itse hobane a tloswe lefatshe mona o ile a nkelwa mahodimong mme a dula letsong le letona la trone ya modimo. Jwale ntlha ya bohlokwa ke batlang hore re tle re ale motheo hodimo yona ke ya hore re na le puso ke ena ya lehodimo, mme ka hare ho puso ena re na le ntate, re na le mora, ebile re na le moya o halelang. Jwale ke matla a mararo a sebetsang mmoho ho hulela bana ba morena modimo kgalalelong kapa lesedi kapa polokeho. Jwale re ithuta hore ha barutuwa ba Kriste bana ba fuwa thomo mona e ne le hore ba o ruta lefatshe lohle ka evangeli ena e molemo, mme ba dumelang ba tla kolobetswa lebitsong la ntate la mora le moya
o halelang. Jwale ha re ntse re ithuta taba ena re fumana hore Jesu Kristo o tiisa taba hore ke yena ya fuweng borena bohle lehodimong le lefatsheng. Hobaneng ke hlahisa dintlha tse ke hobane re badile mane ho Tshelo chapter 16 hore meya e ditshila e kang dihoho ho bonahala e sebetsa ka matla ho alwantsha Modimo, mme meya ena ho bonahala e tshwantshwa ka dragone ka sebata le moprofeta wa bohata. Jwale ga ithuta hore sebata sena se sebetsang mmoho le dragone ho bonahala se fuwe borena le matla le trone e holo ke yona dragone eo re seng ka e hlalositse hore e emetse Satan. Jwale ka tsela e tshwanang re ithuta hore lehodimo ka le lona le na le ntate, mme ntate o fane ka borena bohle le trone ya hae ho mora. E lo ka mantswe a mang re ithuta hore hona le twantshano pakeng tsa mebuso ena e meholo e mmedi. Re na le mmuso wa kganya, mmuso wa leshedi o emetsweng ke ntate, mora le moya o halelang. Hape lefatshe mona ho bonahala diabolosi a sebetsa ka matla a maholo ka meya e ditshila, meya ya batemona. Jwale e tshwantswa ka dragone, sebata, isita le moprofeta wa bohata. E le hore ha ntate a ne a fa mora wa hae drone le borena bo boholo, dragone kapa Satan, diabolosi le yena o ile a fana ka drone ya hae, ka borena ba hae le matla a hae ho sebata sena se o rereng se nyoloha le watleng ho latela tsheno kgaolo ya 13. Jwale re tlatla re kenella tabeng ena ya moya o halelang. Ge ke go utlwa gona ha ile mo mmuso wa mahodimo o na le moya o halelang, ka nqane ho na le moya o ditshila e leng o tshwantshwang le boraro bane bo re seng re bule ka bona wa Tshelo chapter 16. Jwale ge ke go utlwa gona moya o halelang ha o hlaloswa ka ga Bibele ho thwe mosebetsi wa yona ke o fenna, hobane ga bona hore ho na le qhwebeshano e tlo ba teng pakeng tsa matla ana a mabedi, matla a lesedi isita le matla a lefifi. Jwale re bala ho Johane kgaolo ke ya 16 temana ke ya 13 le ya 14 e re empa e tla go hobane eo atle e le moya wa nnete o tla le tsamaisa nneteng yohle, hobane o keke wa bua o iqalla tsa ona, empa tsohle tseo o di utlwileng o tla di bolela, le hona o tla le tsebisa tse tlatla. Wona o tla ntlotlisa hobane o tla nka tse ho nna o le tsebise tsona. E le hore Kriste ha bua ka moya o halelang mona o re moya o halelang ke moya wa nnete, mme moya ona ka ke wa nnete o tlo re tsamaisa nneteng yohle. E le hore ha se moya wa thetso, ha se moya o ka re isang leshanong, ha se moya o ka re isang tahleho, empa ke moya o re tataisetsang nnete. Ha o bola kana Kriste ha hlalosa nnete o e hlalosa jwang. Ha o bala mane ho Johane kgaolo ya 14 ka tema ya botshelela, Kriste o re ke nna tsela, nnete le bophelo, ha o ya ka tlang ho ntate ha e se ka nna. E le hore Kriste o itlhalosa e le nnete. E le ka mantswe a mang o re ha moya ona o so tlile, moya ona wa nnete o tlo re supisa ho Kriste, Kriste e leng morena le mopholosi wa rona. Jwale moya ona ha o tla o re o keke wa iqalla tsa ona, empa tsohle tse o di utlwileng o tla di bolela, mme le hona o tla re tsebisa tse tlatla. E le hore moya ona o na le matla a ho profeta, ke moya o ka kgonang ho bonela pele wa bolela tsa bokamoso e sa le qalehong. Ke ntlha bohlokwa ena ka tlatla ka bona hore na re amahanya jwang le taba tsena tseo re ntseng re di tshetsetsa. Jwale ha o sheba ho diketso mane kgaolo ke ya bobedi, jwale re nka temana ya pele ho isa ho ya bone, re fumana tshepiso ena eo Kriste a ileng a fana ka yona ya hore o tla fana ka moya o halelang e phethahala. Mme jwale taba ena re bala ho diketso mona kgaolo ke ya bobedi, re nka temana ya pele ho isa ho ya bone. E re letsatsi la Pentakonta ha le se le fihlile, ba ne ba dutse bohle nqalong e le nngwe, ba le kgopolo e le nngwe. Jwale hang ha utlwahala modumo o tswang lehodimong o kang wa moya o fokang ka sefefo, ntlo yohle eo ba dutseng ho yona ya tlala ona, maleme a arohaneng a ka malakabe a mollo a ba a hlaha, ho thwe a ba hlahela, a dula hodima e mong le mong wa bona, mme bohle ba tlala moya o halelang, mme ba qala ho bua ka dipuo disele ka moo moya o ba buisang ka teng. Jwale ntlha bohlokwa eo re ithutang yona ke ya hore moya ona o halelang o ileng wa tshollelwa barutuwa ka letsatsi la Pentakonta, ha o bua ka ona ho thwe o noka malakabe a
a mollo o no ka malakabe a mollo le tshwarena le bohlokwa haholo re tla re bona hore na ha re ntse ka tswela pele ka boithuto ba rona na ge tlo tla gele amahanya jwang ditaba tsena tse go rentseng ge di tshetseta e le hore ntlha bohlokwa eo ke batlang ho e toboketsa ke ya hore tshepiso ena ya moya o halelang ile ya fela ya phethala mme barutwa ba tshollelwa moya o halelang mme ka morago ba tshollelwe moya ona o halelang ba ile ba tlala ka matla a go phatlalatsa efangedi ya mmuso wa mahodimo ba sa tshabe letho ke ka ho itse hobane efangedi ena jwale e pharalle ka dikanta tse nne tsa lefatshe mebuso ya lefatshe ile halefa hampe haholo ya hlorisa ba kgethwa ba modimo jwale re tle re shebe hore na moya o ditshila ona o shebisang le dragone le sebata o hlaloswa ka tsela ya mofuta ofeng ge bala ho tsenolo kgaolo ke ya 13 jwale kgaolo yena 13 ya buka ya tsenolo ge nka temana 13 le temana ya 14 e re hape sa etsa mehlolo e meholo ho isa le ho theola mollo le hodimo hore o ele lefatsheng pontsheng ya batho sa thetsa ba a ileng lefatsheng ka mehlolo eo se filweng matla a ho etsa pela sebata sa bolella ba a ileng lefatsheng hore ba etsetse sebata se neng se hlabilwe ka lerumo sa ba sa pholoa setshwantsho ntlha bohlokwa ke kgaolong ena ya 13 ya buka ya tsenolo ge hlahisetswa dibatana tse pedi tse kgolo tse bonahalang di sebetsa ka matla ho qetellong batho bohle ba phelang lefatsheng ba tle ba nke letshwao la sebata jwale sebata sa pele ke sane se nyolohang lewatleng seo re bontshitseng hore se sebetsa mmoho le dragon ho a lwantsha mmuso wa mahodimo kapa ho a lwantsha modimo kapa mookamedi ya phahamileng jwale ha re ntse re thotse re bala kgaolo ena ya 13 ya buka ya tsenolo re ithuta hore ho so runyoloha sebatana se seng se hlahang lefatsheng jwale sebata sena se hlahang lefatsheng ho thwe se etsa mehlolo e meholo mme se etsa le hore ho theowe mollo lehodimong hore o ele pontsheng ho batho ba phelang lefatsheng jwale ha mollo ona o qeta ho wela lefatsheng bona pontsheng ya batho bohle ho thwe se tlo thetsa ba a ileng lefatsheng ka mehlolo yeo se filweng matla a ho etsa pela sebata se o buang ka sona ke sona sane sa pele se nyolileng le watleng jwale ntlha bohlokwa ke ena baratuwa eo ke batlang hore re tle re elellwe re bontshitse hore moya wa modimo ho thwe ke moya wa nnete ke moya o re tataisetsang nneteng yohle jwale ga ba ga ithuta hore nakong eo o neng o tshollelwa barutuwa ka letsatsi la Pentakonta o ile wa tshwantshwa le malakabe a mollo jwale se re ithuta hore kapa se re ithutile hanyane hore boraro bona bo troning ba puso ya lefifi bo etsisa mookamedi ya phahameng ka mantswe a magere ke counterfeit ya puso ya modimo ke hore ke puso ya maiketsetso e tshwantshang ya mahodimo jwale ka sotho hona le sotho se re ntho ke mokwebe jwale ga ithuta hore mmuso wa mahodimo re na le ntate re na le mora re na le moya o halelang ka nqena diabolosi le yena o fihla a thea puso ya hae ke dragone ke sebata le moprofeta wa bohata jwale ke boraro bo troneng ba puso ya lefifi bo sebetsang mmoho go bona hore bo hlasela puso ena ya morena modimo jwale re ithuta hore ha modimo le yena a tshollela moya wa hae o halelang o tlang hore tataisetsa nneteng yohle hore atametsa mmusong wa hae wa lesedi diabolosi ka tsela e tshwanang le yena o theola moya o ditshila hobane ha o bua ka mollo o tswang lehodimo mona hantle moya ona ke moya o ditshila mollo ona ke letshwao la moya o ditshila mme re bona hantle ha re fetela temaneng ya 40 mo 20 jwale ho na le thetso e fetiswang ho ba phelang lefatsheng ka mehlolo hobane se re ithutile hore moya wa modimo ona ke moya wa nnete mme moya ona ke o re tataisetsa nneteng jwale ha o hlaha moya o mong o sele ho moya ona o modimo a re fileng ona ho hlakile hore moya ono o keke wa tsamaisa nneteng empa o tla re isa thetsong jwale ke se o re ithutang sona kgaolong ena ya 13 ya buka ya tsenolo jwale taba ena e boela itiswa ke buka e tshwanang bukeng ya tsenolo mona ga nka temana ya 19 jwale re bala temana ya 20 e re mme sebata sa tshwarwa mme ha mmoho le sona ha tshwara moprofeta wa bohata ya neng a etsa mehlolo pela sona yeo a kgelisitseng ka yona ba nkileng letshwao la sebata ba rapetseng setshwantsho sa sona ba babedi bao ba kgelwa
ba sa phela letsheng le tukang mollo le sebabolo. Jwale se re fumana kahlolo ya sebata e sita le moprofeta wa bohata. Jwale ho thwe moprofeta enwa wa bohata ke ya neng a etsa mehlolo e meholo, mme mehlolo ena ke yona e kgelusitseng ba bangata hore qetellong ba nke letshwao la sebata ba qetelle ba rapela le setshwantsho sa sebata. Jwale ntlha bohlokwa ke ena ke ya hore e le hore boraro bona bo troneng ba puso ya lefifi ho bonahala ehlile bo sebetsa ka thetso, mme sepheo sa boraro bona ke hore qetellong lefatshe lohle, batho bohle ba phelang lefatsheng ba tle ba nke letshwao la sebata mme ba khumamele setshwantsho sa sebata. Jwale ke yona ntwa ena yo re reng ke ya ho qetela ya borapedi eo ho thweng ke ya Armageddon. Jwale ntlha ena re tlo tla re leka hore re phenye kolle ka ga mangolo a halelang, re bontshe hore na hantle e lwana ka tsela ya mofuta o fenna. Jwale re ya ho ba Efese kgaolo ke ya botshelela, mme kgaolong ena bo tshelela ba Efese re tlo nka temana le 10 ho isa ho ya 10 le nang le metso e mmedi. Jwale re ya bala moapostola Paulosi o ngolla kereke ya Efese, mme o fana ka mantswe ke yana o re qetellong bana beso tia moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho. O re aparang dihlomo tsohle tsa modimo le tle le tsebe ho hlola dihlo tsohle tsa diabolosi, hobane ntwa ya rona ha e lwane le nama le madi, empa e lwana le baholo le mebuso le marena a lefatshe lena le meya e bolotsana e sebakeng sa lehodimo. Ntlha ena e bohlokwa ka ho fetisa baratuwa. Modimo mona ka molomo wa mohlanka hae kapa ka tshusumetso ya moya o halelang o bua ka Paulosi mona o re etellong bana beso tia morene le matleng a hae a sa sitweng ke letho. E le hore seo ge se fuang e le kgothatso ke hore ge lokela ho itshwareletsa ka matla a modimo. Matla a modimo ke ya sa sitweng ke letho. Jwale ho fanwa ka lebaka na hobane jwale ge lokela hore re itshwareletse ka matla a modimo a sa sitweng ke letho nakong ya ho qetela, mme re lokela ho hlomela ka dihlomo tsa moya. Ke hore re tle re tsebe ho hlola dihlo tsohle tsa diabolosi. E le hore moapostola Paulosi o na hlaketswe hantle hore ehlile matsatsing a ho qetela diabolosi o tlo lwana ka matla a maholo. Jwale o hlalosa ntwa ena o re ntwa ena ya rona ha e lwane le nama le madi, empa e lwana le baholo le mebuso le marena a lefifi a lefatshe le meya e bolotsana e sebakeng sa lehodimo. Ntlha ena e bohlokwa ka ho fetisa hobane e re kgutlisetsa hona kgaolong yane ya 16 ya buka ya tshenolo, hobane re se re buile hore ha o bua ka boraro bona e leng dragone, sebata le moprofeta wa bohata, sebata se tshwantsha mmuso kapa marena. Jwale le hore ha moapostola Paulosi a bontsha hore ehle ntwa ena e lwana le baholo le mebuso le marena, ke hobane a utlwisisa hore ehle boraro bo troneng ya lefifi, pusong ya lefifi hona le sebata mono, mme sebata sena se boetse se sebetsa le moprofeta wa bohata, mme matla ana a mararo a kgang dragone ka hare a sebetsa ka matla hore qetellong lefatshe le tle le nke letshwao la sebata, mme ho khumamele le setshwantsho sa sebata. Jwale o re ntwa ena ehlile ha ile hantle ha e lwane nama le madi, ke ntwa ya semoya e lwana le meya e bolotsana e sebakeng sa lehodimo. Ha o bala ho tsenwa kgaolo ya 12 ka temana ya 12 ke hore mona mohlanka wa modimo Johane ha ntsa le sehlekehlekeng sa Patmos, jwale a utlwellelwa ntwa ena dikateng tsa ntwa ena, o bua mantswe a matla ka ho fetisa mona re a balang. Jwale o re thabang ke hona mahodimo le lona ba aileng teng, o re ho madimabe lona ba aileng lefatsheng le lewatleng, hobane diabolosi o theowetse ho lona a halefile hampe ka ho tseba hobane nako ya hae ha e sa le kae. Jwale ntlha ena e bohlokwa ka ho fetisa hobane ha o le moithuti wa Bibele, jwale utlwa moapostola Johane a re ngolla jwale a re ho madimabe lona ba aileng lefatsheng. Ke taba ena e etsa hore ke ipotse hore na hana ke haile ho kae, mme karabo e hlakile ke aile lefatsheng ha ke phele lehodimong. Ba lokelang ho nyakalla ho latela temana ena ho thwe ke ba leng mahodimong. Jwale ho thwe rona ba leng lefatsheng ba aile lefatsheng le lewatleng re madimabe. Hobane ho thwe re madimabe, jwale ya hlalosa Bibele re hobane diabolosi o theowetse ho lona a halefile hampe ka ho tseba hobane nako ya hae ha e sa le kae. E le hore ho thwe diabolosi ehlile o
halefile hampe haholo kgalefo ya hae ya tlokoma ha ya a lebane le ba phelang lefatsheng le ba phelang lewatleng. Jwale ntlha ena e se etsa hore ho utlwisisa mantswe ana a Paulus ha re hela bana beso tia moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho, apara dihlomo tsohle tsa modimo, letle le tsebe ho hlola dihlo tsohle tsa diabolosi hobane hle ntwa e bifile, diabolosi o halefile hampe haholo ha ga matsatsing ana a o qetela. Jwale se ithutile hore ihle o sebetsa ka meya e ditshila ena e memang marena a lefatshe le mebuso ya lefatshe ho alantsha moakamedi ya phameng, mme ntwa ena ho thwe ke Armageddon. Jwale ntlha ena e bohlokwa ka ho fetisa baratuwa. Potso eo re ka ipotsang yona ke hore hantle ntwa e ka dile hokae, hobane ka utlwa hore e sentse e kupa lefatshe bona, empa ho ntso le bohlokwa hore re ke re utlwe hore na e thomehile hokae ntwa e thomehile hokae ntwa e. Tshelo kgaolo ke ya 12 re balati bana bosupa le ya borobedi e re fa tlhaloso e hlakileng ya hore na ntwa ena hantle e qadile hokae na. Jwale re a bala ho tshelo kgaolo ke ya 12 jwale re nka timana ya bosupa Easter le ya borobedi e re jwale ntwa ya e ba teng le hodimo, Mikaele le manyolo a hae a lwantsha dragon ya lwana ina le manyolo a yona, empa ha ba ka ba hlola, mme ha ba ka ba hlola ba le ditulo le hodimo. Ntlha bohlokwa ke ena baratuwa, re ithuta hore ho thwe ntwa ya e ba teng le hodimo e le hore ntwa ena eo ho bonahalang rona ba phelang lefatsheng re se re kgahlane le yona, ha ile hantle ha se hobane e thomehile lefatsheng mona, hona le mo e tswang hona teng ke le hodimo. Jwale ho thwe ntwa ya ba teng le hodimo, Mikaele le manyolo ya hae a lwantsha dragon e le hore boraro bona bo re seng re bo bona ho tshelo chapter 17 mono ba lefifi ba mmuso wa lefifi e leng dragon sebata le moprofeta wa bohata ho bonahala monga boraro bona e leng dragon e leng Satan ka sebele a ile a khothonya ntwa ena a santsane a le hodimo mane. Jwale ha o sheba Jesu Christ ho luka mane kgaolo ke ya 10 ka timana 18 o la bua mantswe a mang a matla a re ho bona ke ne ke tadimile Satane o Satane a wela le hodimo jwalo ka lehadima, ore Satane a wela le hodimo jwalo ka lehadima, le hore Jesu Christ o nana le tsebo e phethahetseng ya hore ihle diabolosi o qadile ho lwana a santsane a le hodimo. Taba ena ya makatsa hobane ka kelellong tsa rona ha re bua ka lehodimo re bua ka sebaka se hlwekileng, sebaka se halalelang, seo ho sa utlwisiseng hore na bokgopo bo ka runyoloha jwang, ho sebaka seo ho sa utlwisisang hore na Satane a ka susumetsa ntwa jwang, ke hore lehodimo ke sebaka se hlwekileng ka tsela e kgethileng ho ka nnete ho leng thata hore re ka se matahanya le puso ena ya diabolosi. Jwale re tlo tla re manolla kapa le hona ho phenyekola ka Bibele ho ukwe hore na ntwa ena e manollwa jwang ka ga mangolo a halelang. Jwale re bala ho Isaiah kgaolo ke ya 14 timana ke ya 12 ho isa ho 14. Eza kgaolo ke ya 14 re nka timana ya 12 ho isa ho 14. Jwale yona e re fa hantle hore na Satan o qadile ntwa e jwang, ha ile hantle ho qadile jwang hore ebe le hodimo le halalelang ho so phahama matla a lefifi. Jwale re a bala ho Isaiah kgaolo ke ya 14 timana ke ya 12 ho isa ho 14 e re o ile jwang le hodimo. Ke rata tsela eo timana ena e kalang ka yona hobane e botsa potso ena eo re ipotsang yona e re o ile jwang le hodimo, mphatlalatsane moramafubi o rapareditswe jwang fatshe wona mahlasela ditjhaba. Ke hore mohlanka modimo mona moprofeta modimo eza le ena ha ngola ke o mo hlalosa ele ke hore sebupua se ratang ntwa, ke hore ke mohlasela ditjhaba. Ha re tswela pele hore o no re pelong ya hao ke tla hlwella le hodimong, ke betrone ya ka hodima dina le tsa modimo, ke dule thabeng ya phutheho pheletsong ya leboya, ke tla phahama hodima maru, ke be ke tshwane le moakamedi ya phahameng. Ntlha ena e bohlokwa haholo ba baratuwa. Jwale se re ithuta ntlha e nngwe ya bohlokwa mona ya hore Isaiah ha bua ka diabolosi o re ke mphatlalatsane moramafubi. Mona o bua ka ena e santsane e le lenyoloi, re tla tla re bona mangolong a mang. Jwale o re ke mphatlalatsane moramafubi. Jwale o re na o rapaditswe jwang fatshe, ke ka mantswe a mang o ile jwang
eo ya bitswang diabolos. Jwale ka ha se re badile ho luka mane hore Jesu Kriste hore ke bone Satan a ewa theoha lehodimong jwalo ka lehadima. Jwale Isaiah o re fa se ileng sa susumetsa lenyolo lena la modimo hore qetellong a fetohe sena se hore se bitsang diabolos ka jeno. O re sebupua sena se ile sa ba le lenyora la hore se hlwelle ka hodima lehodimo, se betro ya yona hodima dina le tsa modimo, se dule thabeng ya phuthe pheletsong ya leboya, mme jwale sa re pelong ya sona ke tla tshwana le mookamedi ya phamile. Mookamedi ya phamile ke mang? Ke modimo. Ke rata ka Senyesemane mona ha o e bala phetoleng ena ya King James o tlo fumana hore eza mona kgaolo ena 14 yona temana ya ena 12 yena ka Sotho eo ge badileng ho twin ke mphatlalatsane mora mafube yona ere, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Jore e mo hlaisa e le Lucifer e le hore ha o bua ka mphatlalatsane mona mora mafube ho bua ka lenyolo ile ne le phethile la magana modimo le bitswang Lucifer. Jwale re ithuta hore ntho e entseng hore Lucifer ka jwala a qetelle a lele kwa lehodimong ke hobane ana a batla hore a phamele modimo, a betron ya hae ka hodima dina le tsa modimo. Ha o bua ka dina le dimona ho bua ka manyeloi. Ha o bala tshenolo ha ke beya mona ke kopa ge ke bale ho tshenolo mona re tla ithuta hore na dinaledi di hlaloswa jwang, re tle re utlwa hore na dinaledi di hlaloswa jwang tsena tseo ho thweng Lucifer o na batla ho beya throne ya hae ka hodima dinaledi ka hodima tsona e leng dinaledi. Jwale re utlwa hore na dinaledi tsena di hlaloswa jwang ka hara mangolo a halalelang. Jwale ke bala ho tshenolo mona kgaolo ke ya pele, kgaolong ena ya pele ya buka ya tshenolo ke lakatsa hore re tle re bale temana ya 20 e re sephiri sa dinaledi tse supileng tseo o di boneng letsong la ka le letona le dikantelana tse supileng tsa gauta. O re dinaledi tse supileng ke manyeloi a dikereke tse supileng, e le go bo profeteng ha o bua ka dinaledi di emetse manyeloi. E le ka mantswe a mang re ithuta gore Lucifer lenyoloi la modimo le ne le phethile ka bogabane le ile la ba le takatso ya hore le behe kapa Lucifer a behe throne ya hae ka hodima manyeloi a modimo. Ho feta mono ya ba o batla ho tshwana le mookamedi a phamileng e leng Morena modimo. Jwale ke hona moo re bonang hore ntwa ile a qala ya teng. Ke rata ntho Ezekiel o hlalosa taba ena ka ho pharalla ha o bala kgaolong ya 28 re nka temana 12 ho isa ho 17 e batla e le telelenyana empa re tla e bala. Jwale Ezekiel chapter 28 temana 12 ho isa ho 17 e bala ka mantswe ke yana e re, mora motho etsa pina ya kodi ya malla ka morena wa Tire o re ho yena, Morena Jehova o re o no iponaditse hoba o phethehile, o no tletse bohlale o phethehile ka botle, o no le Edeni tshimong ya modimo, o no apesitswe ka mahakwe ohle a mefuta bohlokwa e le ruby, topaz, diamond, chrysolite, oniske, jasper, sapphire, kabungele, emeranda le gauta. Ha ho no ruthiswe tshebetso ya meropa le ya diphala ha e sa le o hlaha. O no le kerobime e diphio tse utlwileng ya mosireletsi. Ke ne ke o beile jwalo, o no le thabeng e halelang ya modimo, o no tsamaya majweng a benyang. O nile wa tsamaya ka metsamao e phethehileng ha e sale o hlaha ho fihlela ha bokgopo bo fumanwa ho wena. Ka boholo ba kgwebo ya hao o tlatsitse bothata ha hao, mme o entse sebe. Ka baka o leleka thabeng ya modimo ka hore o mo hlomphulile ke o timeditse wena kerobime ya mosireletsi o le majweng a benyang. Pelo ya hao e ne e kgomositse ka botle ba hao, o no bodisitse bohlale ba hao ka baka la bokgabane ba hao. Ke o dietse fatshe ke hona ke o beile pela marena ho hobosa. Jwale re fuwa dikateng tsa hwa Lucifer e leng lenyoloi lena la modimo leo ho thweng le ne le letle le phethehile le bohlale. Jwale ha moprofeta Ezekiel mona a ngwala ditaba tsena o hlaisa ntlha e bohlokwa ka ho fetisisa yo ke batlang hore re tle re manolle ka mangolo a halelang. O re Lucifer e ne le kerobime e diphio tse otlolileng ya mosireletsi.
ke gore ha bua ka lenyolo le ileng o re lenyolo lena le bitswang Lucifer ine le kerubime e diphio tse otlileng ya motshireletsi mme jwale lenyolo lena le ne le beuwe thabeng e halalelang ya modimo tlhaong ya lenyolo lena go bonahala lenyolo lena le ne le phethehile mme ho no ho se letho le lebe le fumanang ho lenyolo lena ho fihlela jwale ho ba le se etsalang ho thwe boikgohomoso yaba borunya ka hara pelo ya lenyolo lena le letle leo modimo a le bopileng le sena sekoti jwale Lucifer ha ho bonahala boikgomoso borunya ka hara pelo ya hae ke mona mo ho thwe bokgopo bo ile ba fumanwa ho yena mme jwale ho thwe o so wentse sebe to Lucifer yaba o fumana go science sebe re tla ga hlakise e sa qalo mona hore taba ena ya hore Lucifer ho ile ho fumana bokgopo pelong ya hae yaba wa ikgomosa ka nnete ke sephiri ka puetlo ya ho thwe ke mystery ke ka ho se modise se re mohlang re ka fumanang sesosa sa sebe se tla gaotsa wa sebe ka mantswe a mang ha se ntho utlwisisehang hore na sebupua se phethehileng ka botle se phelang ka ga tikoloho e hlwekileng e senang sebe se phelang haufi le modimo o halalelang le ka hara dibupua tse halalang ho tlile jwang hore ebe se ba kgopo ho so fumana bokgopo pelong ya sona ke potso yo ge ka ipotsang yona eo jwale re ithuta hore taba ena e hleke sephiri se tibileng se le hore ke modimo fela ya ka se hlalosang jwale ke batla ho tla ntlheng ya hore Lucifer pele a dihelwa lefatsheng jwale e se le Satana a neuwe thohako ya hore ke diabolosi re tlo lokela ho ithuta taba ena e hlahisong ya hore e ne le kerubime e diphio tse otlolileng ha o bala bukeng ya Behebero kgaolo ya borobong jwale ge nka temana boraro ho isa ho ya bohlano re fuwa setshwantsho sa dikerubime ka hara tabanakela e neng e le lefatsheng nakong ya Maiseraele nakong yane eo Moshe a neng a ntse a etelletse pele setjhaba sa Maiseraele jwale ge bala ditaba ke tsena tse hlahang mo Bahebero kgaolo ke ya borobong temana ke ya boraro ho isa ho ya bohlano e re mme ka morali sira la bobedi e ne le sebaka sa tabanakele se bitswang sehaladisiso se neng se na le altare ya dibano tsa gauta le ya reka ya selekane e apesweng hohle ka gauta mo ho nong ho kentswe pisa gauta e tshetseng manna le thupa ya rone e thuntseng le matlapa a selekane ha re mamele ha qetella e re ka hodimo ho a reka eo ho no ho le dikerubime tse kganyang tse okametseng sekwahelo sa serapello empa jwale ha se sebaka sa ho bolela ntho tseo ka bongwe ha re fedise mo baratu ntlha bohlokwa ke mona sengodi sa buka ya Bahebero se fana ka ditshebeletso tsa tabanakele e neng e le lefatsheng nakong ya Moshe jwale ka se re bontshitse jwale ha sengodi se hlalosa ditaba tsena o re ho no hona le tabanakele jwale tabanakele ena ho bonahala e ne ya rotswe ka dikarolo tse pedi sebaka sa pele se ne se bitswa sehalalelo sebaka sa pele se ne se bitswa sehalalediso jwale o re ka hara sebaka sena sa bobedi se bitswang sehalalediso ho ne ho ena le areka ya selekane mme ka hara areka ena ya selekane ho na le thepa tse tharo tse neng di tshetswe ntlha pele kapa thepa pele e ne le matlapa a selekane matlapa ana a selekane ke matlapa a mabedi a neng a ngotse melao e 10 ya Morena Modimo jwale ha o feta o tloela matlapa ana a selekane ho no ho ena le thupa ya Arone e thuntseng ha o feta thupa ya Arone o sheba thepa ya boraro o qetela ho no ho ena le pitsa ya gauta e tshetseng manna jwale o re ha o ntso shebile thepa tsena tse tharo ka hara reka ena ya selekane a reka ena selekane ile ya kwaelwa ka sekwaelo se bitswang sekwaelo sa serapello ditaba tsena o ka di fumana ka botebo ha o ya ho Exodus mane kgaolo ya 25 kgaolo ya 25 o ka hlaba wa bala kgaolo tseno ha a tsho kgaolo ya 40 ya buka eno ya Exodus jwale re ithuta hore
sekwaelo sena sa serapello ke sona se kwaetseng thepa tsena tse tharo tse fumanang ka a reka a selekane. Mme ka hodima sekwaelo sena sa serapello ho na le dikerobime tse kganyang tsa mosireletsi. Dikerobime tsena tseo ho thweng diphio tsa tsona di ne di otlolohile. Jwale ha o sheba pakeng tsa dikerobime tseno tse pedi ho nona le kganya boteng ba Morena Modimo and the Shekinah glory. Jwale ntlha e ke batlang hore re tle re tshwae mona ke ya hore ha o bua ka Lucifera e ntse le lenyoloi pele a wela sebeng, pele bokgopo bo fumanwa pelong ya hae, pele boikgohomoso bo runya pelong ya hae, mme a baka ntwa qhwebeshano e ba teng le hodimong, mme jwale Modimo a lokela ho mo lahlela lefatsheng. Re ithuta hore Lucifera e ne le kerobime ya mosireletsi, e ne le kerobime e diphio di otlolohileng. Jwale se re ithuta hore Modimo ha se a bua le setjhaba sa Maiseraele, jwale a re ho Moshe ke batla le nhaele nqalo e halalelang, mme ke tla ke dula ka hare ho yona e le hore lona le setjhaba sa ka re tle re dule re na le dikamano tse tiileng le lona. Jwale o re ha le etsa tabanakele eno ke setshwantsho sa tabanakele ya sebele e leng teng le hodimong. E lo ka mantswe a mang, ha re ithuta ka tabanakele e hlongweng lefatsheng yeo Modimo a neng a elaetse Moshe hore bana ba Israele ba tle ba mo etsetse yona, tabanakele eno e tshwantsha tabanakele e leng teng le hodimong mane yo hona jwale ha re bua Kriste a re sebeletsang ka hare ho yona. Taba ena mohlomong re ka e bala fela e le ho tsitsisa thuto ena hanyane ho lona babui. Ha re ka ya ho ba Heberu mane re tla fumana hore hona ka nnete hona le tabanakele le hodimo mane. Re bala ho ba Heberu kgaolo ke ya borobedi, jwale ke tlo nka temana ya pele le ya bobedi molemong wa nako. Jwale sehloho sa ditaba tseo re di boletseng ke ho ba re na le moprista e moholo hakalo ya dutseng letsong le letona la throne ya boholo mahodimong, yeo e leng mosebeletsi wa sehalelo le wa tabanakele ya sebele e hlomilweng ke Morena e seng ke motho. E le hore lehodimong re na le tabanakele e hlongweng ke Modimo ka sebele e sa kang ya hlongwa ka matsoho a motho. Jwale re ena e leng lefatsheng e hlakile hore ke setshwantsho sa ho teng le hodimong mane, mme haeba ho bua ka dikerobime mona tse dutseng hodima a reka ya selekane e tshetseng melao e 10, pitsa ya manna le thupa ya Arone e thuntseng, ho hlakile hore mo diabolosi kapa ke re Lucifera mo diabolosi a neng a dutse hona teng ke sebaka se neng se le haufi haholo le Morena Modimo. Mme hape diabolosi ke sebupua kapa Lucifera ke sebupua se neng se hlaketswe hantle ke molao wa Morena Modimo, hobane ra ithuta hore dikerobime tsena tse dutseng hodima a reka ya selekane ha ne di etswa tabanakeleng ena lefatshe ho no thwe difahleho tsa tsona di tadime nqa sekwaelong. Jwale nqa sekwaelong mo ntho bane jwale ka hare ho sekwaelo hona le melao ya Modimo, mme melao ya Modimo ha re ithuta ka yona ke melao e sibolang le ho senola semelo sa Morena Modimo sa lerato. E le hore manyeloi yana dikerobine tsena ha ne di etswa difahleho tsena di ne di tadime nqa sekwaelong, mme ka hara sekwaelo ka mono re na le melao ya Modimo. E le hore manyeloi yana ho no thwe fela a dula a tadimile botle ba Morena Modimo, a tadimile botle ba Morena Modimo, semelo se kgahlehang sa Morena Modimo. Ke ka ho ha o bala ho Ezra mane ho thwe manyeloi yana ntse a hoa a re o a halela tjhe, ano ke karolo ya manyeloi a thweng ke dirafine, ana ke dikerobine ke a haufi haholo le Morena Modimo. Jwale ntlha ya bohlokwa ke batlang ho itisa mona ke a hore re utlwisise hore sebupua sena se qadileng ntwa lehodimong mane se tseba matebo a lehodimo, se tseba matebo a motheo wa throne ya Morena Modimo e le melao ya hae, hobane mmuso wa Modimo o theuwa hodima molao wa Morena Modimo. Jwale ha o sheba setshwantsho bona re ithuta hore ke yona a reka yane ya selekane eo re ntseng re bua ka yona ke dikerobime, mme pakeng tsa dikerobime tsena re na le kganya eno ya boteng ba Morena Modimo. Ka nqena re bona dikarolo tseno tse tharo tse ne di fumana ka hara a reka ya selekane tseo re seng re buile ka tsona. Jwale ke batla hore re tle re fetele ntlheng e bohlokwa ka ho fetisisa e ke batlang hore re tle re utlwisise hore ntwa ena ya ho qetela
re lwana le matla a tsebang hantle hore na modimo ke eng. Ke tla ke hlakisa baratuwa hore rona le hoja re ntse re bua ka modimo ha re tsebe modimo hantle ka botebo. Diabolosi eno yo re buang ka ena e ne le lenyoloi, mme ne le lenyoloi le haufi haholo le Morena Modimo. E le hore ha fehla ntwa ena ke hobane a tseba hantle hore na modimo o hloka eng, mme o lwana ka matla hore qetellong re se ke ra bona mmuso wa mahodimo hobane a ne a tseba hore na lehodimo le halalela holo kae, ke sebaka se hlwekileng holo kae, ke sebaka se kgahlehang holo kae, mme o sebetsa ka matla hore sitisa go qetellong re tle re se ke ga bona mmuso wa mahodimo. Jwale ke batla go bala Psalm ya 80 fela temana ya pele hobane mohlomong ka ba le maikutlo a ratše re sempa re kopella ditaba tsena fela ha hona mo modimo le hodimo a nang le dikerubime kapa a dutseng haufi le dikerubime. Ha o bala Psalm ya 80 temana ya pele sentse re tla qetella babui ba rateang. E re se ke ha tsebe modisa wa Israele, wena ya tsamaisang Jehova jwalo ka ha o tsamaiswa mahlapi. O re wena ya dutseng hodima dikerubime, hlaha kganyeng ya hao. Ke nnete ka Sesotho mona e bua ka ya dutseng hodima dikerubime jwa ka ekare manyolo yana a ba ka mohlomong modimo o dutse hodima dikerubime. Tjhe, phetolo ena e batla e sa re qedi hantle. Ke rata ka Senyesemane ha re ke re ba le Psalm 80 ka temana ya pele ka Senyesemane go utlwa gona e re O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth. Jwale ho thwe dwellest between to ya dutseng pakeng tsa dikerubime. Jwale ka se re bone hore ihle ha o no etswa tabanakele yane kapa a reka ya selekane ka ga tabanakele e neng e le lefatsheng, ihle dikerubime tsena di ne di tore dipakeng tsa tsona mona ho nona le kganya boteng ba Morena Modimo. Ho hlakile hore le hodimo mane dikerubime di teng tse kgolo tse le hore modimo o dutse dipakeng tsa tsona ho latela Psalm ena. Jwale re Lucifera inele karolo ya dikerubime tse neng di dutse haufi le Morena Modimo nakong eno e le hore Lucifera ha a soka a wela sebeng. Jwale ke batla hore re tle re tiise taba ena ya hore a reka selekane se ena e neng le lefatsheng jwale ka re bontshitse hore e ne tshetse melao ya Morena Modimo. Re tla go utlwisisa hore ihle manyeloi a Morena Modimo ka o tloa ihle a boloka melao ya Morena Modimo. Ke hore Lucifera ha ntsa phethile a hlwekile pele bokgopo bo fumanwa pelong ya hae, o na ntsa boloka melao ya Morena Modimo. Ha re ke re bala Psalm jwale re tle re nke ya 103 ka temana ya 20 re bokang Jehova lona manyeloi a hae, bahale ba matla ba phethang lentswe la hae, ba mamela molomo wa hae. Mona mo thwe ba phethang lentswe la hae e batla e sa re qi hantle. Ke kopa ho boela ke bala ka King James version. Jwale Psalm ena e re blessed the Lord, ye his angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Jwale ntlha bohlokwa mona e re ithutang yona mona mo ka Sesotho e re ba phethang lentswe la hae. Mona e re ba phethang melao ya hae kapa ditaelo tsa hae hobane ka Senyesemane re that do his commandments. Jwale ha re bua ka di-commandments re bua ka ditaelo tsa Modimo kapa melao ya Modimo. E le hore ha o bua ka manyoloi a Modimo, manyoloi a Modimo a boloka molao wa Modimo, a boloka ditaelo tsa Modimo. E le hore hle Lucifera ha na dutse mane e le kerubime e dipheo di otlolileng a le haufi le Morena Modimo, o na tseba matebo a molao wa Morena Modimo. Taba ena e bohlokwa ka ho fetisisa ba halaledi. Ke mo re tlo ithuta hore ha o bala ho jwa episode ya pele ya Johane chapter 3 verse 8 e bua mantswe ke e re ya etsang sebe ke wa diabolosi, hobane diabolosi o etsa sebe e sale ho qaleng. Lebaka leo moramotho a hlaileng ka lona ke hore a fedise mesebetsi ya diabolosi. Ke batla re nke ntlha ena ho thwe hobane diabolosi o etsa sebe e sale ho qaleng. E le hore Lucifera le nyoloi le ne le phethehile le tletse ka botlele ka bohlale ke sona setlodi sa pele sa molao wa Modimo, ke sona se bopua sa pele sa ho tlola molao wa Morena Modimo. Jwale ha re hopola hore na sebe se hlaloswa jwang hona episodeng ena pele ya Apostola Johane chapter 3 verse 4 e re e mong le mong ya etsang sebe o etsa tlolo ya molao
hobane sebe ke ho tlola molao, hobane sebe ke ho tlola molao. E le ka mantswe a mang ihle Lucifera se retisitse gore ke sona setlodi sa pele sa molao wa Morena Modimo. Jwale mo se bupua sa ho tlola molao wa Morena Modimo le hodimo jwale ka re ditwa ihle manyolo ya tlola a boloka molao wa Morena Modimo ke Lucifera. Mme ha o hlaloswa diabolosi ho thwe ke yena ya entseng sebe e sale qalehong. Jwale ha ile mona Lucifera a se a entse sebe bokgopo bo se bo fumane pelong ya hae, ho bonahala a ile a fehla ntwa le hodimo. Se re qetella tsenelo kgaolo ke ya 12, jwale re nka timana ya 7 ho isa ho 9 re ile ra e bala, empa jwale se re kopella ditaba tsena tse ngata tseo re seng re di hlophollotse. E re jwale ntwa ya e batelle hodimo, Mikaele le manyolo ya hae a lwantsha Dragon ya lwana e na le manyolo ya yona, empa ha ba ka ba hlola, mme ha ba ka ba hlola ba e ba le ditulo le hodimo. Ha re mamele 9, mme Dragon e kgolo e le nwa kgale e bitswang diabolosi le Satane e thetsang lefatshe kaofela, ya dihelwa ya lahlelwa ntle, ya dihelwa lefatsheng le manyoloi a yona. Ntlha ya bohlokwa ke ena baratu, ho bonahala diabolosi jwale ha sa le lefatsheng mane jwale a se a hatikela ditaelo tsa Morena Modimo, bokgopo bo fumane pelong ya hae, boikgomoso jwale bo tlokoma, ya ba o tore thetso ya hae e fetela le o manyoloi a mang a Morena Modimo. Hwa bonahala jwale a sa hapa karolo e nngwe ya boraro ya manyoloi a Morena Modimo. Tsenelo ya hlahisa chapter 12 mane jwale ha se a fehlile ntwa ena le hodimo, o sa emetswe ke manyoloi a hae. Mikaele Kgosana ya Modimo yenwa yeo e leng Kriste ka sebele a lokela ho jwale a qhwebishane a kgahlane le matla ana a Lucifera, matla a Dragon, noa ya kgale e leng diabolosi. Jwale qhwebishano e kgolo ya e batelle le hodimo. Jwale ho bonahala le hodimo man Jesu Kriste le manyolo ya hae o ile a hlola diabolosi, ba diabolosi manyolo ya hae ba sitwa ho ba le ditulo le hodimo, ba lahlelwa ntle, ba tloswa le hodimo, mme ha ba lahlelwa ba lahletswe lefatsheng mona. Mme taba ena e tlisa mantswe yane a moapostola Johane a re ho madimabe lona ba phelang lefatsheng, hobane diabolosi o tlile mona a halefile hampe ka ho tseba hobane nako ya hae ha e sale kae lefatsheng. E le hore ba ratuwa morene, ha re bua ka ntwa ya ho qetela, ha re bua ka ntwa ena ya ho qetela ya Armageddon, re utlwisisa hore ntwa ena e qadile le hodimo. Jwale Satan ha se a situle ho hlola ntwa ena le hodimo mane, o e lwana lefatsheng mona. Jwale ha e lwana lefatsheng mona, o tlotla a lwantsha batho bane ba ile hore ba itshetleile ka Mikaele Kgosana e kgolo. E le ka mantswe a mang, haeba Jesu Kriste o ile a lwana le manyolo ya hae, a lwantsha diabolosi ho fihlela diabolosi a tloswa le hodimo, mme jwale Satane o sa le lefatsheng mona, batho bao a tlotla ba lwantsha ke ba itshetleileng ka Jesu Kriste, ke batho ba dumelang Kriste mme ba phetha thato ya ntate ya mahodimo. Jwale re tle re shebe taba ena hore mmuso wa diabolosi o kgahlanong le molao wa Morena Modimo, bane ke yena setlodi sa pele sa molao wa Modimo diabolosi jwale ka se ka bone, mme ha thea puso ya hae ho hlakile hore ntho eo a tlo tla etsa ke ho bona hore o qhwebeshana le ona o lwantshana le molao wa Morena Modimo. Ha re ba le dipesa ke ya 94 timana ke ya 20 e re na o ka ba le kopano le bo electroni ya bokgopo e qapang bobe e nyatsisang molao na. Ke rata temane na ka tsela e kgethileng. Ha o bua ka tron ya bokgopo mona, ho bua ka mmuso wa dififi, ho bua ka mmuso wa diabolosi, mme ho thwe mmuso wa diabolosi ke o qapang bobe, ke o nyatsisang batho molao wa Morena Modimo. Mme ha makatse bane hle se bupua sena se bitswang Lucifer re ke sona sa pele se ileng sa hatikela ditaelo tse halang tsa Morena Modimo le hodimo kwana. Mme jwale Tshenolo chapter 12 verse 17 e tiisa taba ena eo re qetang ho e bua ya hore ka ha jwale diabolosi o sa hloleile le hodimo, mme o sa akgetswe lefatshe mona, batho bao a tlo tla ba lwantsha ke batho ba itshetleileng ka Jesu Kriste, mme ka ho fetisisa batho ba etsang thato ya Modimo. Thato ya Modimo hana ke o etsa jwang? Ke o boloka ditaelo tsa Modimo. Re bala Tshenolo chapter 12 verse 17 e re mme Dragon ya halefela mosadi, mme ya ho a lwantsha masala le loko la hae, e leng ba bolokileng ditaelo tsa Modimo, ba nang le bopaki
ba Jesu Kriste. Dragone ke Satane, ke le tshole emetseng Satane. Mosadi ke le tshole emetseng kereke mona. E le go thwe Satane a ya go alantsha, go thwe Satane a halefela kereke. Mme ha sa halefetse kereke a ya go alwantsha ditho tsa kereke ena. Ditho tsa kereke ena go thwe ke tse bolokang ditaelo tsa Modimo tse nang le bopaki ba Jesu Kriste. Ha o ya pele go tsena chapter 14 verse 12, ha o bua ka banna le basadi ba tla sala ba itshwareletse ka Jesu Kriste luisa nakong ya o qetela. Ha ntwa ena o qetela e ba mpe ka o fetisisa, mme batho bohle ba qobellwa ho nka letshwao la sebata le ho khumamela setshwantsho sa sebata. Banna le basadi ba tla sala ba eme ntweng eno. Ba hlaloswa ka tsela ke ena ho thwe ke moo ho tla bonahala mamello ya bahalaledi e leng ba bolokang ditaelo tsa Modimo le tumelo ya bona ho Jesu Kriste. Baratuwa, taba ena ke a nnete ya hore ntwa yo re tlo kgahlana le yona ke ntwa ya borapedi, mme ntwa ena ho bonahala e tlotla e phahama kapa hona ho runwa tabeng ya molao wa Morena Modimo. Ba bolokile molao wa Morena Modimo ba tla lwantshwa ke sera e leng diabolosi. Mme ke batla ho qetella hape ka temana ena eo re qadileng ka yona, e leng ya Tshenyo chapter 16 temana ke a 13 ho 16 e re yaba ke bona ho etswa molomong wa dragone le molomong wa sebata le molomong wa moprofeta wa bohata, meya e ditshila e meraro e kang dihoho. Yeo ke meya ya batemona e etsang mehlolo e yang ho marena a lefatshe le ya dinaha tsohle tseo ho ailweng ho tsona, wa memela ntwa ya letsatsi le leholo la Modimo o matla ohle. Bonang ke tla jwalo ka leshodu, ho lehlonono ya lebelang ya bolokang diaparo tsa hae, hore a tle a ske a tsamaya a le fela, mme dihlong tsa hae di tle di ske tsa bonahala. Mme ya bokella marena ao, ho bua ka marena mona, mme ya bokella thoteng e bitswang Armageddon ka Sehebeu. Ntwa ena e bitswa ya Armageddon, ntwa ya ho qetela, ntwa e kgolo e tlotla e susumetswa ke meya e ditshila, meya ba temona, puso ya diabolosi, mmuso wa dififi o theuwang hodima boraro e leng dragone, sebata le moprofeta wa bohata. Jwale ha iqetela di batla hore re ele ntlha ena hloko e hlahiswang mona ho thwe bonang ke tla jwalo ka lehlodi ho lehlonono ba lebelang ya bolokang diaparo tsa hae, hore a tle a ske a tsamaya le fela. Ke batla ho qetela ka mantswe a kgothatso hle babui hohle moo le shebelletseng kgaso ena le hona teng. Ke thapelo ya ka hore o hohle Modimo a re thuse hore tsatsing leo la ntwa ya ho qetela ya Armageddon a tle a re fumane hle, Modimo a tle a fumane re apere jwale re tle re ske ra hlaha ge le batho ba fela. Ke batla hore taba ena ke tle ke hlahiso hape o tsene ke lengolo la ho qetela le ke kwalang ka lona lena baratuwa. Se re nkile nako e telele haholo, ke batla ho qetella ka lengolo lena le leng la ngolwa kereke ya Laodicea. E eletswa hore e aparwe, mme jwale ke fana ka kgothatso kapa ka boeletsi bo tshwanang le nna ke re Modimo a tle a re thuse hle re tle re apare seaparo sa Kriste ho loka ha hae. Jwale ke bala ho Tshenyo chapter 3 mona re tlo nka 14 re theohe ka tsona jwale ditemana tsena. Re ngolla le nyole la kereke ya Laodicea o re ke tsena tse bololang keo e leng amen, paki e tshepehang ya nnete, hloho ya dipua tsa Modimo. Ke tseba mesebetsi ya hao, ha o bate ha o tjhese, mme jwale e re ka ha o fofo ha o sa bate o sa tjhese, ke tla o hlatsa molomong wa ka. E re ka ha o re ke morui ke mononi, mme ha ke hloke letho. Athe ha o tsebe hobane o soto madimabe mofutsana o soto fela, ke a o eletsa hore o ithekele ho nna gauta e hlwekisitsweng mollong, o tle o ruwe. Mamela ntlha bohlokwa kena e re le diaparo tse tshweu o tle o apare, dihlong tsa bofela ba hao di tle di ske tsa bonahala, o ithekele le setlolo sa mahlo ho a tlosa ka sona o tle o bone. Modimo a boko ka tsela kgethileng a qetela be re nna ke kgalemela ke la bohle bao ke ba ratang, o be le tjheseho hle, mme o bake bona ke me monyako, mme ke a kokota e ka ga e mong a utlwa lentswe la ka, mme a bula monyako. Ke tla kena ha hae, mme ke tla lalla le yena le nna. Ya hlolang ke tla mo fa ho dula le nna troning ya ka, jwalo ka ha le nna ke hlotse mme ke dutse le ntate troning ya hae. Ya nang le tsebe a utlwe seo moya o se bolellang dikereke. Ha re buleng dipelo tsa rona re amohele Jesu Kriste. Ke lakatsa hore ke tle ke kwale ka mantswe a thapelo baratuwa. Ntate Modimo wa rona ya leng mahodimong, re a o leboha Jehova hore
o re file nako e kang ena ntate ya ho phenyekolla le utulla ka ha ditaba tse kgolo ka ho fetisa ka hara mangolo a halalelang. Me ka jeno Jehova re kgodisehile hore ntwa ya ho qetela e se le haufi haholo le ho tla. Me ntwa ena ntate na le matla ba tlang ho ema ba sa sisinyeng ntweng ena ke ba apereng Jesu Kriste e leng ho holo ka ha hae e leng ba nang le semelo sa morao ha morena. Re a kopa ke hona ntate na le matla hore ha ntwa ena ntse e befa ao Jehova re tle re sale re itshwareditse ka matla a hao a sa sitweng ke letho. Re a fokola ntate, re aparetswe ke dibe tse ngata, matsoho a rona kgenathetse madi a senang molato, ha ile mehopolo ya rona yona e tletse bolotsana. Ka ona morena wa ka re lelaletsa difahleho tsa rona lehodimong, re re o hohle Jehova, re hauhele rona re le mbaetsa dibe. Re hloka Jesu Kriste, be Jesu Kriste fela. Re a rapela ntate na le matla, me re kopa o tlo etsetse bohle ba ileng ba shebella kgaso ena le ba tlang ho e shebella ka morao re phethelo morena. O ba hlonofatse ka ho fitsa, o ba etsetse ka ho loka. Me ntate bohle o tlo go thuse hore re tshepe wena, mme wena fela. Re lebohile ntate na le matla, mme ha re a lokela hore re ka tshoha letho la mmuso ona wa diabolosi ka tla ka matla a tshosang, ka thetso le ka mena e ditshila eo bonahalang e susumetsa le marena a lefatshe ho lwantsha bahalaledi. Ao morena ha re tsebe hore o matla ho feta ya le lefatsheng. Ka ona ntate re se re bone taba ena le sefapanong ha Kristiyana re shwela hore sefapanong e ne la mmuso wa diabolosi o tamukwanya, mme jwale o phamisa tlholo hore bohle ba tlang ho amohela Kriste ke bahlodi. Ntate re bahlodi ka ho amela Jesu Kriste, mme re kopa re se bile tshabo le thothomelo ha re a re kgahlane le mmuso ona, re sale re itshwaeditse ka wena ho isa qetellong. Ena ke kopo ya rona lebitso le letle le pholosang la morena wa rona e leng Jesu Kriste ya seng a etla haufinyane. Amen.